Donate Organ Save Lives haiba thimda organ donation ki bicycle rally ama Regional Institute of Medical Sciences RIMS degi namthakre. Kurum jari ISTV pau meeting tabiri bapum namapu taram okjari pau sandok na pizari. Donate Organ Save Life haiba thimda organ donation gi bicycle rally ama Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal na Rotary Club of Imphal amadi Manipur Adventure and Mountain Biking Association ge khutsamnana RIMS Imphal dagi Kakching Public School fawba chatkre. Cycle rally adu RIMS ki Director Professor G Sunil Kumar Sarmana lamthaki. Rally lamthabaga mari lenana Sunil Kumar na phongtokibada India da tongan pa organ transplant tawbigi tangai fadaba miyoi lak manga rom leibada masana transplant tongna ba thorakpa miyoidi listing kunrom tamak thorakli leiriba gap asi mention na ba organ donate tawbagi ihau hengat na ba awareness pi ba tangai fadaba leiri miyoi amana khudong thiba thodok ta leikidabada mahaki brain natana atai organ pum namak donate tawba yai ahing ba mi amana donate tawbadi organ loina mak yadabana leikidraba matungda donate tawbana miyoi kayada kanaba piba ngamgani isagi organ donate tawduna leikidraba matungda miyoi kayada kanaba piram naba miyoi Kudimak organ donor oibiyo haina appeal tauri. Me amana disease organ donation jina koi quite what is. Aduna singum mayam se koi na public ta organ donation gi quite gi acho ba hindrance haragati mayam da koi gi misconception public ta koi gi sensitize to ba ja maru we have si koi gi world gi oi ba kainoni aduna koi gi ngasi gi effort asida koi public kam अखोगी मीडिया की थ्रू अखोना थमजनिंग इसी मयाम डिसीज ऑर्गन आदि एक्सीडेंट तौबदा इमुंगी लेतब मी अमा दुना मागी ऑर्गन दु पिरमगा देन अनदर लाइफ मेनी लाइफ कैन बी सपोर्टेड अदु ngasai gap ot laiba 5 lakhs ki demand du dagi अखोई 18-19,000 खक लैबसी कमायना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मयाम सी अखोगी गैप से मेंखत कदगे हाबसी द मयाम पुलप एफर्ट अमा तौनबा ngasi की सेकंड रैली की थ्रू दा इन मयाम दा अपील तौजरी पार्टी के ऑफिस कयादा पांगथोक नबगोम इंडियन नेशनल कांग्रेस की चामनिफु सुबा फाउंडेशन ने की थरंगसे वांगबल दलेबा कांग्रेस भवनदा खांगबोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना पांगथोकरे थौरम अदुदा डीसीसी थौबाल की वर्किंग प्रेसिडेंट टीएच इबोमचा फाउंडर प्रेसिडेंट केएच इबोतोंबी डीवाईसीसी की प्रेसिडेंट मालेमगंबा याम्बेम केएवाईसीसी की प्रेसिडेंट केएच डोरेन केबीएमसीसी की प्रेसिडेंट ए तंफासना अमदे डीएमसीसी की प्रेसिडेंट एल गानबीना अथोइबा मिथुंग सिंह ओइना सेरुक्याखी थौरम अदुदा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी आईएनसी के अहानबा प्रेसिडेंट वोमेस चुंदर बैनर्जी अमदे फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन ऑक्टावियन ह्यूम की फोटोदा लेकतुना कांग्रेस की लेखिद्रबा लुचिंगबा पुंबदा इकाई खुमनब उठके अमदे हराउ नुंगाइबा फोंगदोकपा ओइना कांग्रेस मेंबर सिंह इसै नोंमाय अमदे सैरेंग लुचिंगबा माना हैजबा कया उतुना नुंगाइबा फोंगदोकखी Manipur Cricket Association MNCA की प्रेसिडेंट अमदे सेक्रेटरी ओइना थौपुरंबा नोंथोंबम जिको लेसांग थेम रोनेल गा लोइनना मियोय निपान एसोसिएशन असिगी थौपुरंबदगी चेही अहुंगी मतम लोइरदुना इंग्लिश ngani kunmanga amadi kunnipan फावबगी चेही अहुम थौपुनबा अनोबा ऑफिस बेरर खननबगी दमग लाकदौरिबा चेही इंग्लिश ngani kun taruki जनवरी kun mathoida pangthoknaba sem saba loire haire hiramsigi matangda network asigi senior sports journalist boya ningthaujamdagi paudam ama Manipur Cricket Association MNCA की सलीबा सोग लिसिंग अनि सुन्म कुमंगा दगी लाकदोरिबा सही सोग लिसिंग अनि सुन्म कुनिपन फावबगी सही अहुंगी थौपुनबा अनोबा ऑफिस बेरर खन्ननबगी दमक लाकदोरिबा सही सोग लिसिंग अनि सुन्म कुनतरुकी जनवरी तांग कुनमाथोइदा पांगथोकदोरिबा इलेक्शन माई पांगना पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे हाइना पांगथोकदोरिबा इलेक्शन असिगी इलेक्टोरल ऑफिसर ओइना खल्लबा IAS के राधा कुमारना नेटवर्क असिगा अखननु उनबदा फोंगदोरगली हिरमसिगी मतंगदा ngasi luang संगमगी luang पोपा क्रिकेट स्टेडियम की इलेक्टोरल ऑफिसर की ऑफिसता नेटवर्क असिगा अखननु उनबगी थौरमदा इलेक्टोरल ऑफिसर ओइगदोरिबा के राधा कुमार MNCA की जनरल मैनेजर टोमी थिंगोममदी एसोसिएशन असिगी क्रिकेट ऑपरेशन सोइबम ललित चंद्रसु सरुयाखी के राधा कुमारना मखाताना पांथोकदोरिबा इलेक्शन की मफम अमदी मतम याउना इवेंट सिंगी डिटेल सिंग फोंगदोकलदुना मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन MNCA की
एफिलिएटेड यूनिट कुंथ्रा मापन लाकदौरिबा मिहुत कुंथ्रा मापन यामना पुक्सेन सेंगना अपाम कैंडिडेट सिंगदा ममन यामलबा इसागी वोटिंग राइट पीदुना सयनब याउदना माई पांगना पांगतोब ngamnaba होनमिनसी हाइखी Cricket Association की memorandum of association and the rules and the regulations is strictly based on the rules and the regulations of BCCI. And the BCCI की memorandum of association rules and the regulations is semak pada कोई की BCCI की court case साउ न तो ना कि apex court Supreme Court की 2018 द pass down की बेतु की matungina semak pa ne khanga dori ne the president vice president secretary joint secretary treasurer then an elective post of member of committee of management ado kuntrama pan segi representative tu nanga sagi vote si secret ballot ta toraga khalaka do pa madu gi du khanna bangrang ki notice thokre khoi 26 December 2025 ta ngang thokre club kuntrama pan segi representative khallo aiba segi notice thokre मधुई मतुंगना they will accordingly act जो आराना हुई यावरा जो objection करके इसे draft roll to single ने बता मधु तरोनी draft roll to dispose तो कनो objection में अंदर dispose तो draft roll to final तारानी nomination तरोनी scrutiny तरोनी scrutiny की कनो तो ये ना withdrawal की करके तो ये ना मधु की कनो तो ना कोई validly contest तो वो candidate में अंदर तो final तारागा 21 January पुंग तारा दगी ना पुंग अनी भाग दा election tawni no pung ohum da result declare tawni masida aina electoral official oina laiba sida tomiga nolet chandra anina almost aro dongna when assist tawna in 24/7 sida phamdra ka sumoi da che sang piram ba kai kai lo yani BCCI ya chopa nation gi oina tawbi Supreme Court yona li ba du da Supreme Court ki judgment 9th August or manaka 2018 the passed out gi matung my judgment in line with the judgment MOA rules and regulations is same and the BCCI gi model sida khoi gi Manipur Cricket Association su same madugi kainoni na khoi na su as far as possible my duty is that I don't violate p provision me am se violate of the no hotna ba to smooth free and fair election oina ba si khoi level lagi ngam thakta होने जगह न निंजरी मशीदा सु क्लब की मेंबर्स इन रिप्रेजेंटेटिव ओगदर मैमसी लाइक आइशु हाइराबा 21st century की सेकेंड डिकेड योखला अब कनोने तना इलेक्शन तो वाइसी अमकाबा मकादा वाइसी लेबनी बदु दैट इज डिसाइडेड बाय द वोटर्स अखोगी सिंजरी ऑफिशियल सिंग याम ट्रांसपेरेंट होइना होनगनी मदुगी पेशेंस लेगदबनी दो मसा मसा न लोइने एडुकेटेड ओबा मीने न अखोइना लौजे मदुना यामना चरांग खरांग ना बा खोगी एकता आम खागी विलेज लेवल की इलेक्शन मक्ति नत्ते न लौजे दो क्लेम लेबा ऑब्जेक्शन लेबा सिंसी हाइनरगा द कनो तो सॉर्ट आउट तो याबा प्रॉब्लम हतन देन वी आर गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू देम एनी स्टेप सी लॉर पंतम द ऑब्जेक्शन फाइल तो न मतम पी अदुगा ऑब्जेक्शन सिंग दो फजन ममुतान नेंगरसी याया दे हैव डिसीजन सो क्लियरली पी नि मदु डेडलाइन लोइना थामे मधुगी time frame to that loina chathana so that the whole exercise complete on 21st January to loishinna basi akhoi gi target si club mayam na su matiang pibi na basu ni request of jeri to pi su pibi rakani na sa tau jai paugi marak thana tem break mata longminase लाकदुरब कुमसी सही की इमोइन इमागी इरात पूजादा अंगुबंगा मैतै शरेंग कटपि हो फंगफम एस तोम्बे एंड सन्स पेंगबा फार्म हियांगथांग अककनबा मसिंगनी ngasimak order tobi ho लाकदुरब कुमसी सही की इमोइन इमागी इरात पूजादा अंगुबंगा मैतै शरेंग कटपि हो फंगफम एस तोम्बे एंड सन्स पेंगबा फार्म हियांगथांग अककनबा मसिंगनी ngasimak order tobi ho Slopeland College of Teachers Education की Master of Education M.Ed की दमक लाखलिब सेशन 2025-26 की एडमिशन तौननब की दमक अकक नव सीट खरगी खुदोंग जाबा पिजरी खुदोंग जाबा सी लौवी होनब की दमक मखाद पिजरीब कांटेक्ट नंबर 9615965922 नत्रगा अखुगी ईमेल slopelandcollege@gmail.com दा कांटेक्ट तौबियु मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अयिंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup
Dada! Ibe makigano. Asa betamo. Sige yumse. Next TMT na check-in na laksilaga tamzo banine. Dada nang se juhar habaga amta kidrabo. Asumna mayamda na machalbo ngapshan lugum. Masigi yumasibu asoya ngan kokadabagi. Next TMT na ngapsheli. Next TMT juhar habati ngakok na basembani. Zaman technology siya na bana concrete katok na tinaba matamda. Kapamang amuk hena hengal adli. Next TMT strength is in the quick. Honglagli ba punsigi lambi sida aray ba chaba yaba makai sasinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Break imatung taram nokchari pau makhatana pizari. Wangbrain Football Club WFC gi Tarasuba Foundation degi thoram haingang da leiba Marzing Polo Complex che leiba Marzing Football Turf Ground da pangthokre thoram aduda Kairao Assembly Constituency gi MLA Loremba Rameshwar Maitha WFC gi President Rajkumar Tomba amasung WFC gi Secretary Sanabam Sundar Su Serugya ki thoram adugi manung chana Wangbrain FC amasung MLA Loremba Rameshwar yauba team Fleka ikoi hakchang fana leisi haiba wakhalonda football match amasu sana ki thauram aduga mari leinana MLA Lorembam Rameshwar Maitaina sana khona ba haiba asi aikoi gidi tatna thana ba yadraba punsi ki seruk amani ngasidi lamdam asigi sanaroi kayana Manipur bu malem da sak tak pada natana hakchang sufa ba sel sufang ba amasung miyamna su ikai kumnai mahagna makhatana sana bada jat kuchu khena ba leitaba maramna sana ba haiba asina aikoi khudimak punna hingmina ba yabagi lambi adu piri aikoi khudimangna sanabana piriba kanaba sing longminasi fongdoki FIFA World Cup tagi taadana hujik sanaba match ni hujik angam manam sele chele piri hujik angam manam sekhalali hujik thori adu number 4 amuk pidai matang flag team hujik chan ki bagalo na hujik flag team 1 Wangbrain ball se hui hujik ngasi akhoi Wangbrain FC gi mapong numit ka mai lena akhoi maroina Wangbrain gi team di yawi ba habi sahi tong sahi S ngai ka category da angang ma chapik pa myam chanu khanoi gi ama ignore ama mandu myam nu pibu je yamna ai thagani ngai thamjage hojikti Manipur da chana basin asugi matik akhoi kana pore akhoi hingba gi lambi da tong ma pan chano ga chok pesa phangba even cricket da tong masana da haitar ka sahi khai do cricket su better angle khalakpa tong myam jena yamna khoi gi hakchang gi phaba gi punsironda adi Manipur economy da akhoi masen nuksinabagi Zabijat Kaida Sana was the Koi Jatim Telate Dermalate and a Sigumba Sana Base, a Koi Shima Yohat Yamna, Wangbrain FC Tagat Tani, the top selling Hyposima, I Tamzaga Manipur so, and of the Hilapulina, San of Conopsam, Toyana, a Quinushinama Maga, Jatikano Kaidana, Hana get the Mina, Nunga upon Ponable Exposna, Yamsa Mating Logan Habit Hazabazia, I Tamzari. Loishilakpada Maruiba Mukana Pizari. Donate organ save lives haiba theme da organ donation gi bicycle rally ama Regional Institute of Medical Sciences RIMS tagi lamthakre Hauzik Pawbagi na ISTV na sandok chaba Manipuri Paw matang sa loizare biring tabiri bapum na magpo amukana kurumjari